n'ubundi M23 yahise isohora itangazo nyuma y'uko n'ubundi habaye ibiganiro aho umunyamabanga wa MONUSCO uhagarariye Loni muri aka karere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari uhagarariye Antonio Guterres umuyobozi wa Loni yagiranye ibiganiro na M23 bibanda ku bintu bigiye bitandukanye gorura agahenge mu bice bigiye bitandukanye harimo Uvira ndetse n'ahandi muri Goma ndetse n'ahandi hose baganira ibiganiro byiza cyane. Murabizi ko twabibagejeho bigiye bitandukanye, twabagejeho ibyari bikubiye muri ibyo biganiro. M23 rero isora itangazo ribwira leta ya Kinshasa guhagarika ibitero iri gukomeza kugaba kuri M23 ndetse n'abaturage b'abasivile b'inzirakarengane, ariko nanone igaruka ivuga ku bitero abafatanyabikorwa ba FARDC ndetse n'abandi bose bari kugaba ku baturage babica mu bice bigiye bitandukanye cyane cyane muri Minembwe. Reka turebe ibikubiye muri iri tangazo. Ni itangazo rero banditseho bavuga ko rimenyeshwa abanyekongo ndetse n'amahanga ku bintu bigiye bikurikira. Mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko bushyigikiye icyifuzo cyo guhagarika imirwano cyatanzwe na Repubulika ya Angola, AFC M23 iramagana ku mugaragaro gukomeza nkana mu buryo bwateguwe ihohoterwa ry'abasivile ryo guhagarika imirwano ryakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nubwo hari amasezerano yasinywe mu rwego rw'ibiganiro bya Doha, ingabo za leta n'abafatanyije barimo bamwe mu ngabo z'u Burundi, abacancuro, imitwe ya Wazalendo bakomeje kongera ibitero hakoreshejwe drone cyane cyane mu duce twa Minembwe, Ihindu, Bidegu, Ruhemba, Karongi ndetse na Mukoko. Rero nkuko tumaze iminsi tubibona hagabwa ibitero bikomeye cyane na za drone. M23 mu gika cya kabiri yakomeje ivuga uti ibi bitero byagabwe ku baturage nta kurobanura. Ibi bitero byagabwe ku baturage nta kurobanura, byateje igihombo gikomeye mu buzima bw'abantu no gusenya ibikorwa remezo by'abasivili birimo amazu, amashuri, insengero, ibitaro. AFC M23 iramagana kandi yihanangirije ibikorwa byo kwibasira abasivile by'umwihariko abanyamurenge bahohoterwa kubera inkomoko yabo. Ibi bikorwa bifite ishingiro rishingiye ku ivangura rero rishingiye ku moko, bikaba bidakwiriye kandi binyuranyije n'amahame n'amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu. M23 yigarutse mu gika cya gatatu ivuga ngo AFC M23 iributsa ko mu rwego rw'ibiganiro bya Doha ubutegetsi bwa Kinshasa n'umuryango wacu basinye uburyo bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano no guhagarika imirwano ndetse n'amabwiriza ajyanye nabyo yatangiye gushyirwa mu bikorwa ku ya 2 Gashyantare 2026. AFC M23 irongera kwemeza ko yiteguye gushyira mu bikorwa amasezerano nk'uko by'umwihariko byumvikanyweho. Mu gika cya gatatu AFC M23 mu itangazo ryayo yagarutse ivuga ngo AFC M23 ariko iramagana amayeri yo gutinza no gushaka kuyobya inzira y'ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije gushyiraho inzego n'inama zinyuranye zitandukanye hagamijwe kurenga ku masezerano asanzweho no kudindiza gushaka igisubizo kirambye. Izi ngamba ntizishobora bakomeza bavuga ko izi ngamba zidashobora guhisha ubushake bukomeje guhitamwo n'inzira ya gisirikare nk'uko bigaragazwa no gukomeza ibitero, gukoresha abacancuro, gukoresha ku bwinshi za drone z'intambara no gukomeza ubufatanye bwa gisirikare n'ingabo z'amahanga by'umwihariko iz'u Burundi ndetse n'abacancuro basanzwe batanemewe n'imiryango mpuzamahanga mu ntambara. Mu gika cya gatatu AFC M23 igaragaza akababaro kayo gakomeye kubera guceceka by'umuryango mpuzamahanga ku bikorwa bikomeye byibasira umuryango w'abanyamurenge n'abandi baturage b'abasivile, mu gihe perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe uriho ngubu akomeje gushinja ibikorwa bifite isura y'ikorwa ry'iterabwoba. AFC M23 mu gika cya gatandatu ifata ubutegetsi bwa Kinshasa. AFC M23 ivuga ko ifata ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyije nk'ababazwa n'ingaruka z'ubumuntu, umutekano n'ubutabazi zitewe n'uko kwiyongera kw'imirwano. Umuryango wacu wa Bongeraho bavuga ko umuryango wabo wa M23 uhamagarira abafatanyabikorwa bo mu karere
mu nzego mpuzamahanga kubahiriza inshingano zabo ndetse no gusaba guhagarika imirwano bidatinze kurengera abasivili. M23 isoza itangazo ivuga ko bikorewe i Goma ku ya 13 Gashyantare 2026 ku bwa Alliance Fleuve Congolais M23. Umuvugizi wabo wungirije Dr Oscar Barinda niwe watanze iri tangazo. Ni nahangaha mbaye nsoresha ikiganiro cyanjye. Niba ari ubwa mbere usanze kuri numero mushya mu Rwanda, reba aho ngaho handitse subscribe ukandeho, ukande no kuri like, uduhe igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo tubone ko tubanye nawe 5 kuri 5. Ndakwinginze ntugende udakande subscribe. Ciao ciao.